Mi u Bosni i Hercegovini smo strastveni u tome da našu zemlju učinimo sjajno za sve. Naporno radimo na transformaciji i modernizaciji svega kako bismo postigli upravo to. Naš veliki plan, Agenda 2030, je u tome da naše vlasti bolje rade i svima pružaju jednake mogućnosti. Želimo da rastemo na pametan način. A jedan od načina kojim to postižemo je upravo dijeljenjem najboljih praksi između različitih interesnih grupa. Postati dio Europske unije je jedan naš veliki cilj. Dakle, svi ulažemo mnogo truda kako bismo osigurali da se Agenda 2030 i ciljevi EU savršeno uklapaju. Napravili smo ovaj poseban dokument koji se zove SDG okvir. Pomaže nam da pratimo Agendu 2030, s njom smo uskladili sve naše važne planove kako bi svaki nivo vlasti mogao dati jednak doprinos. Ipak stvari ne idu uvijek po planu. Uz pandemiju COVID-19 i druge trenutne globalne izazove, naši napori da smanjimo siromaštvo su ograničeni, uz povećanje troškova života zbog rastuće razine inflacije. Ali mi ne odustajemo! Iako je naša država po ustrojstvu složena i kompleksna, smatramo da bi se mišljenje svih moralo čuti i uzeti u obzir, od različitih nivoa vlasti i kompanija do akademske zajednice i lokalnih zajednica. Svjesni da promjene poput ove zahtijevaju mnogo sredstava, istražujemo kreativne načine za financiranje našeg napretka. Također se fokusiramo na korištenje tehnologije i energije na pametnije i zelenije načine. Plus, prepoznajemo i nagrađujemo preduzeća, lokalne zajednice i pametne istraživače koji čine nevjerovatne stvari kako bi našu zemlju učinili boljom i održivijom. Ali aktivno surađujemo s drugim zemljama u našoj regiji kako bi učili jedni od drugih i pronašli još bolja rješenja. I tu se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina. Jedno je sigurno, ostaćemo posvećeni našim ciljevima, svim zainteresiranim stranama i zajednicama koje žive širom zemlje. Za sve nas ovdje i sve one koji će nas voditi sutra.